Mi kakek mate berkiki bro yoy. Maneng kok hul. Kok semele dari Santos seket polana. Kutun bina kanak roy pentel 500. Maneng kok. Iya tile setia hul. Kira-pikiran kok polan tek beki. Ya sabeli ke pondok tandi si bojo lagi SPP kok hul. Ya cok kakek lah tau tibi hul. Mau naga engkau pah minta kering tua. Mau tak keng oleh na ngala ompel naga riberin dong kok ini mulai persehul. Sambi cai berkiki bui kakek yoy. Kuta andi kakek se kiba beli ke untuk ke. Tak iya hul tile kira-pikir boleh hul. Lu gelu siapa ki buru nang si gendeng taya. Engkau beli na tos seket. Pentel 500. Biko tak beki. Ada si gendeng engkau apa sih melero hul. Lo, bila balian ni kakek yoy? Cek dah bentar belian Rahul. Ya apa kita beli lengan 6 sosa. Yang tahun ni Jumaat ya kemon belian. Mondin baan bila beli hul. Ya, mon ko kuarekan balian je yoy. Tak mon mau lian uang. Ya mon ceria na tadak sekemen hul sebadan santri pakun le agak ceria kapi. Lu akai selama mulian di dapat ada maan hul. Tahu mana jalan lagi. Ya, mon ko karo kan tak sama tura yoy. Ribarin dapat kanong bangoy ntar ada kiban sekanjaan nih. Oh kok kaki hul. Mau naga engkau cak kutu keluar sampai ada ki agak ceria sampai ajalan dapat agak berselebar agak benji hul. Cak engkau ke wisata Timur Roma dia tak ada pak hul ke sungai ro tak ada pak kok hul. Popo ngala ompelan kok malah buntul gapur siang hari siang malam ngerok celatong ya cukup minum dulu gapur sabeli ke pondok re hulu salong molo. Bacin kakek yoy. Da emak me pas tak gaul sekali. Bagian mon molian santri de bagian refreshing. Da emak apa? Tak tahu sing ngomong aja. Ah ngorok celat tau. Icak dengan kok ben lain kok di hul. Iti namong karo gaul jareng kok sekala. Pokok kormo kok tak kalah saing gedin ben. Madat. Tos dulu, ntar bakal nelfon ya hul. Halo, assalamualaikum. Nah, peling. Bade jombon Faul. Sobung neng nih kak. Dia tengah jual HP. Kayak gula mengremeng saya jual leng. Polan ada seman. Punten tek bareng aki bi gula cek dengan sing ngobengin tos seket. Pentel 500 eman gula. Cek dengan gula enggak sing ngobengin sayang polan olen yang sarah. Polan olen ngang kok celatong benar pun malam. Ben boleh enggak ting nelpon kampian gula. Pas napa sih penelpon cek non? Nah peling makrun purun nembian nelpon. Pola keng agak di parlo. Palo napa? Dan jalan naga emma. Ben serang. Ben sepopo serling. Sambi ka emak aling cek neng compok on. Tolongi umina. Biasaan menjaga gula karo tinggal mana gula gelenan pas karo gula karo yogurt saya jompo saya buntut yogurt merolok Engki katina peling. Senyata gula benikeng tak tero mapung ambian dengan cara panikah. Engki gula faham ambian nyindir gula. Karena ambian merasa terkekang.
tek beki keluaran empian nyokep. Mungkin gula ngerti cak empian teropa ada ben kancan selain. Banyak hal seperlu sambian paham. Anapa sambian bi gula mae kekang. Tek beki keluaran, tek beki onture. Nah boleh sampai lencelenan. Cek kelaon combok on nikah. Empian bi gula seputek barengaki. Benina paling. Pastena sambian paham. Napa alasna gula sehingga sambian bi gula baga nikah. Pertama, lakal anjuran dari agama, peng bini ni ketek bagi keluaran. Nomor 2, gula eman kesampian. Gula tak tero, sampian nikah iceling orang lain, iceling orang laki lain. Bentak tero, sampian nikah mempadang ke orang laki lain. Pengeterona gula, cukup gula, seaceling kekeratin sampian nikah. Penderling gula nikah cuma bagel sambian ki beni ponapan sambian ki beni tetilaken sambian. Tapi menurut gula tibi tak oning menurut sambian ban orang lain. Mungkin gula tak pantas untuk torong-ator sambian alarang sambian. Tapi cek sambian bi gula pon yang kebini na gula dadi pon apa sewajib kelakone laki nani kegabinin nah gula pun rasa akin jadi pantas gula aja ke sampean agak nikah mungku gula sampean nikah pun teti wajib na gula ling Mak juga jaga nikah. Bak, Astagfirullahaladzim ya Allah ibarat ini Ja mun kaki yoy. Mak lah ngebucin fai. tahu uldang bekal ngampul ya ul tuh lagi telepon kok ya. nomor telepon yang Anda panggil Kok hul saat ini reject hul. tidak dapat menerima panggilan. Silakan. Coba telepon mulai yoy. Ada apa di? Tahu ki telepon kok ya yang. Nomor telepon yang Anda panggil saat ini tidak dapat menerima panggilan. Silakan mencoba Dek remeh dari hul. Terus saya coba dulu yoy. Di telepon boleh kok. nomor telepon yang Anda panggil saat ini Ada tidak dari hul dapat tak nih menerima ngarep panggilan. mun semalam setera naga ije ke merolo hul. Ya udah ramai yoy. Itu na coba laku pula persapara orang yoy. Tahu iya bola hul.